Kom ons praat sportnuus. Spanje se Garbine Muguruza het vandag maklik gewen met 6-2, 6-1 teen Maria Sharapova om haar plek te bespreek in die halfeindstryd van die Franse Ope. Muguruza het gewen in net 'n uur en 10 minute. Twee groot wedstryde aan die manskant wat vanmiddag gespeel word, Rafael Nadal teen Diego Schwartzman en is Marin Cilic teen Juan Martín del Potro. Nieu-Seeland se Ben O'Keefe sal die skeieregter wees vir Saterdag se openingsstryd in die 3-toetsreeks tussen die Springbokke en Engeland op Ellis Park in Johannesburg. O'Keefe sal bygestaan word deur landgenoot Glenn Jackson en Frankryk se Romain Poit, terwyl Ierland se Simon McDowell die televisiewedstryd amptenaar sal wees. En die Proteas se snelbouler Dale Steyn sê hy is fiks en gereed om kriket te speel. Die 34-jarige is uit aksie al sedert Januarie toe hy sy hakskeen beseer het en hy is op die oomblik in Engeland saam met Hampshire om 'n bietjie wedstrydoefening in te kry. I had a net yesterday, I had a net today. Ball's coming out pretty sweetly, so yeah, hopefully I can do well with the ball too. I contacted Hampshire. I needed to get back on the park, needed to play a little bit of cricket. South Africa tour Sri Lanka in July, so I felt that June was a great time to come over and play some cricket.